sini teh Anta Jaya mah Pak antos lawe suhun. Nokamasur pajajarangan paonyingin tempat payung kadilan apa na teguh mama na teguh ayana Mula Sumo Jaya di kondangan apa na teguh apa na Sendi sareng ringan mau posti apa na Sendi apa na Andri apa na Ruh asma warisan Abang Prengki Sekjen PP nyok truk galor Upang PP cacandran pamoyadi apa narus Siliwangi pupuhun yang diteraskan kejawenan senang itu Bos Asep ngiring ke payun Bapak Satip apa na Asep sarengan ya nulis kemit sedayang kala saiki sing rencang gamelana Putri Jaya Group badhe ngaturaken lagune kejawen mah para sesepuh bagian saiki kita wong Sunda belajar ning seni Jawa kombinasi jaipongan Mana teguh mana teguh mana Sandy sareng dengan apa Ro patana kekantun bola saiki sakit gamelan Putri Jaya gamelanane kali pamirge kali Mas Amma anak paribasa malapari ning leleran urip ning dunya kudu sabar aturana palora Suwijaya anu bager urip ning dunya kudu sabar karo tawakal anak paribasa kembang menur disebar di awur-awur apa na Sendi apa na Rusti sarengan apa na Andri Bapak Wakil Nad Cigunung Sari mulane sampean ari wisa barajak leleh karo batu emane wong maduluran
Andi Haji Goceng sarerengan Aulis Eli. Teganing larane ora teganing ngepatine. Bapak wakil madei kapayunan. Bapak Wakil Nad Cigunung Sari Tilawaru Karawang. Anak paribasang Bapak Wakil Dasi. Ari wong bagus pantes den sawah. Pantes den sawah. Wana-wani wano Ari Wiswano pengen ngadueni. Ari Wiswano pengen ngadueni. Disarangan Haji Ridwan Benar Beras. Bos Asep Cipinjung Jaya Upang Pepe. Anak paribasang PRT Warsa hadir. kembang amane disebar di awur-awur. Hai. Mulane sampean Ari Wisa baraja klaneng terobatur ning kula dianggap sedulu. Bapak Dudung Awani Antajaya. Kehujanan kehujanan kaangin abadu istri kaya bisa edan bisa kelingan bisa edan bisa kelingan. Bisa dana bisa kelingan bagian besa kula mah pinter makaya wawakilan adei anu bager disaing asa tos tepang asang asa tos tenang. Duka di mana? Di mana? Acawing bos idu bos idu. Asa tos tepang. Agus Gilini. Bos Asep kiring ngapain Bos Asep? Asa tos tenang. Bos Asep kiring ngapain? Duka di mana? Bos Asep. Ajeka di mana? Akadus itu sarang renga. Bapak Sati. Apaan Asep? Apaan Asep? Aulis Emin. Aulis Emin. Mohon. Ajama Arjuna. Apaan Asep? Ajama Arjuna deui. Waktu abdi manggung. Wah ucup, Tanjung Sari. Sasarengan Ajama Haji Goceng. di puncak Cipayung. Apana Teguh. Gogodakan apana teguh di luhur Apana panggung. Teguh, Mamana Teguh, Aulis Eli. Layung ayung Akadus itu. anteng kagandrung Didi di luhur panggung. Waktu abdi Apana manggung. Mariani. Bapak Awang, Apa Awani. nantri asa asa tetepang Hei. asang Andai, asa andai, kabayun. tenang Agus geledik dik Haji Goceng. duka di mana baji Ajama. goceng deui anu baji ajama di mana Ajama. asang Apana Teguh. asa Mamana Teguh. tetepang Kota Mekar. apa teguh deui asa tos kenang Mamana Teguh. Kota Mekar. duka di mana Mamana Teguh. apa teguh di mana Apana Karyani. Pak Haji Goceng di Iris Bos Ius, Bos Ius. Bos Ius Agus Bos Idu Geledek. mohon Agus Agus Geledek Geledek. Abang Loji. Gagal Waru. Didi di luhur panggung waktu api manggung Bos Asep. sasarengan Bos Asep Kota di Mekar. puncak Cipayung Bos Asep. gogonjangan Bos Asep
di luhur panggung Bos Asep layung-layung Bos Asep deui anteng kagadung Bos Asep anu bas waktos api manggung Bos Asep anu bas ayu akados itu tangan tuing ya he Besang kayu geningan tutkeun akados itu pakadus Pitung idu Jaya Kota Ariana akadus idu akadus idu aja daman hore yo deui anu sayang akados itu kapan janji cari ya mau kepulah dia yo babarengan akados itu tapi bukti nanya akadus idu anu bagus Aleos tanpa pamitan apana Sandy segala putus harapan luasan Keridian serangan Pamulyadi Cena Pajar dengan pesan Teh Yuyun mulang henta Teh Yuyun ngawartosan berap-berap udah hidang sekedik kapisin Apana Andi marana jengkak ketua Karang Taruna udah rutina Bapak Satin Apana Andi abang geus RT Andi aya gantian aja mah Pak RT Andi deui anu bager Arjuna banget teuing aja mah tasangka Ahei geningan tutkeun Haji Goceng Allah hadir Ariana Jaya sarankan sarapan kapan janji babarengan tapi bukti nyala Mama Yuyun ngaleos Kota Mekar tanah papamitan Mama Yuyun sigano putus Kota Mekar harapan Tunggu Mama Yuyun Padi eleng-eleng luasan kuring diantep sorangan Cena Pajar rek ngantosan Teh Yuyun molang hanateu ngawartosan Agus kurem-kurem Agus Gilidi Wasari udah hidang Agus setradik napi sisinang aduh merena pakesatin budak nina Agus abang geus aya gantian anu bagus mun puting geus jengkring mingga iling ku hariring Akadus itu sudah mekar midang ada Akadus itu kusa urang sudah mekar bongan anggang Akadus itu di Picung hari sudah mekar kanyang ngegupan Akadus itu di tahun genep puluhan ayeuna betnyahan kajong jonan cek ingatan rumasa dan harapan Bos Ajin Kota Bos bisa Ajin makan Bos Ajin geus lekasan Bos Ajin Bos muda lu sigana putus harapan Aji bos Goceng adedei Aji Goceng Aja mah luasan Kota Bakar Ayana Teguh Keridian Kota Bakar Terus Apana serangan Teguh
Polang henteng Serius ngawartosan Kota Bekar Nebade Hajat bareng-bareng Bapak Wakil Nad di Gunung udah Sari tidak Bapak Wakil Nad Ajana bos pada tahu di kapusin Aja Mama muda aduh mari Ajana bos tahu Kota udah Bekar tineng Ajana abang bos geus tahu. aya Mama muda gantian Antos lagu Mama muda Balora Sumijaya Ajana anu bageus Kota Bekar Balora Sumijaya anu bageus Abana Karyani anu sayang Abana Karyani Abana Karyani apana hadir. karya di deui anu Abana Karyani Kota Bekar apana sendi apana rus Abana Karyani hoyong dibayar laguna Kadus itu apana sendi apana rus deui Kadus itu apana Andri deui Kadus itu bos asing Kadus itu anu bagara anu sayang Kadus itu bos asep deui Kadus itu mana deui Alis Eli bos hadir. asing Alis Eli hoyong dibayar Kota Bekar. laguna Alis Eli Bos Asep waktu Bos Asep, susah Bos jeung Asep. bunga Agus Geledek Kurang. Bos Asep Agus pasti Geledek kapanggih Pikir Bos Asep Dul Agus Geledek mantak sing eling Agus kagusti Geledek Agus bos asing Geledek sangkan Seger. selamatnya diri Agus Geledek Seger di pisono teneng di pidodong jauhan di pidodong jauh mun kieu mah mun kieu ampun sorangan kieu rasana kagembang Bos Asep di Bujung Jaya. ieu rasana kagembang Abana Karyani. pemajangan kapuneman bengkol jalan Palimanan bengkol jalan Palimanan pemajaman Hey. pemajaman Hai. Bang Wangunang orang sing hidang sorangan Hey. orang sing hidang sorangan Kota kita. Ruang eo. aduh ayun-ayun Kota kita. mayem danang dina eri aturana pamanarasep anu bager bos asep Hey. AJK ketua Karang Taruna anu mana Guhira bermata urung pipi kampung mon nyarita sok hayang ngusap rambut tenang nah saha jenengan mana di Subang jalan ke Bandung Bos Asep. tanjakan pasir karepi hate sigang nu malawang Pak Asep deui nganteng dina sanubari Kota kita. bening enya Ruang eo. gadis Subang Abana Karyani. patepung di Rangga Ulung najan hati Hey.
Malang nukugongan matak bingung Gancang muter. Gadis Subang mani tandang seueur jajaka kabang sok hayang gerak kacangking Subang panyilekan kuring diwira bareng mangetak urus Bos Asep pipi kampung mas asing pot nyarita apa Nakaryani sok hayang usap rambut tenang nah saha jenengan di Subang jalan ke Bandung tanjakan pasir karemping hate sigen numalawung nganteng dina sanubari geningnya gadis Subang seueur jajaka kabandang sok hayang gerak kacangking Subang panyilekan kuring Bos Asep Ujung Jaya diwira berempat urus pipi kempul pot nyarita sok hayang usap rambut tenang nasaha jenengan di Subang jalan ke Bandung